bengizulazula ngingena kuphumula ngidla noma ngabe yini engihlanganayo nayo bekumnyama emehlweni kodwa amehlo nginawo ngibonga uDr Jesus owavula amehlo ami ngamlandela uJesu ngamlandela uJesu ngashiya Sarafina wami ngashiya notshwala bami ngalahla nensango yami ngashiya Sarafina ngamlandela 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 uJesu ngashiya namadlozi kithi ngalahla Sarafina wami ngashiya notshwala bubila ngashiya namacheri ami ngalahla nensango yami ngamlandela 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 uJesu ngamlandela ngamlandela ngizikhethele mina ukuhamba noJesu ngizikhethele mina ukuhamba noJesu abanikhethelanga ukuhamba noJesu abanikhethelanga ukuhamba noJesu umama wami akangikhethelanga ukuhamba noJesu ubaba wami akangikhethelanga ukuhamba noJesu